Halo perlok bro, kumnu ban apply monetize ya ke YouTube channel jumpi ya den bapil dap sans pa subscriber ba like ajar kan ta ko watch time. Dapat ya kini ke video do ba kur wa nam skit khanang wa pisu thur ar pis ngeu kalon kam ya pi. Ban apply monetize ya ke YouTube channel jumpi perlok karon kam ya pi ba pin check fa ya ke video jumpi yola se karon ke bangat copyright. Hendra ada ke video jumpi kam don ke bangat copyright. Tapi apply monetize teman tangin le chepok room browser perlok khana ma bingin check ikata ko video jungi hangni perlok pok room browser ngin set ya gantin YouTube dashboard haden bangila dep check ya gantin YouTube dashboard kan yala mengi sya kan ka benta bangin check ya ka video tapi ui hangni perlok khane restriction pin check hangni lada ka video jungpi ka ngat copyright hangni kan thok copyright hendrei lada ka video jungpi kam ngat copyright kan thok hangni non pe yang ni perlok barok kini ke video junga kim ngat copyright setia namar kidai ki original video ki bangang la susnahi te perlok lada piu iba ke video jung pi kam ngat copyright kumne pila ban box no na kan ke benta ba pila no sya ka wei pat ka benta ban apply monetize ya ke YouTube channel jung pi sya u YouTube Studio app te mentang la don ha YouTube Studio app perlok te menta ke ai ka badon ka mengi bangin la ang dingin let na ni na $1 perlok phang diang Sia kong kendong do phang deng hang dengin jon nang ni ka penta ba tho $1 la ni ba tho n ta ya sya pelor market network kolong ba kham slu khendian ya sya perlong hang ni perlok pi hang ni applies now ta ka ai ka ban ka mangi bangin la hang ni namar bang dap she nya dap sanspa subscriber bat lai jar kan ta ko time mentangin la ban apply ka step ke ban ko ban apply nyon nang ni ka so apply hade nang ta kan yala mangi sya kan ni ka benta best review dem hang ni perlong in ani start hani bangin apply ya ka YouTube channel jungi ada phila an pule ya kini kidak perlok phila an pule ya kini kidak baro hendre ada phimla an pule ya kini kidak perlok phimla an pule baro andai pin ra sya cirong perlok hang ni pi kini ka box hang ni pin I klik nang ni gum tu din ta pin I accept te kan menta kan ilam yangi sya ko wei pat ka benta pet piu yang tai perlok ka step banang ko ngila dep review based tem hang tai menta ngin le pat sa ka step ka ba Piyo hang ni perlok batho sign up for AdSense for YouTube. Hang ni perlok ngin ana ni start khanang bak ngin la ban sign up yaw taw AdSense jungi khanang bangin la man kamai pisan no po YouTube. Lada ngim don yaw AdSense akau kamut ngim la setiap man kamai pisan po YouTube. Hendrai kai kabaron kam hang ni ban la lada ngim don min ngin sina yaw taw Google AdSense jungi khanang bak pisa kan wan ha AdSense na AdSense kan pha syaki bang akau jungi te perlok hang ni mentangin klik kani ka benta tho start bangin yo ban sign in ya kutau AdSense jungi ya sya si phang perlok amar ka net kalong kham slow si sya ni than jungi Haden bangin ada I start kan yala mingi sya kani ka benta do you have existing AdSense for YouTube akau lada pila don lupa AdSense account pin I yes I have lada pin padon I know I need to create one tah ni program I know I need to create one tangan I tick din ngatakan yalam sya kawe ke benta bangin sina ya Google AdSense jongi ban sina ya Google AdSense perlok kadon ka mai bangin aya kerteng ya ka cikasa jongi ka sinong jongi ka ri jongi ka state jongi ka nongba ka jongi tendrai mentangan om batai pini sipangita ini ya bangkut no swaya kane ke video menta palong batai pada ka wei ka video kumno ban sina Google AdSense kanang bangin la man kamai pisan po YouTube tatangom ta perlok kublai sibuni pi ba pi pe ada pisngeu ba pidon cing e kumno ban apply tak tek senga ngan yarap pi kumno ban apply monetize ya ke YouTube channel jongpi ta kublai sibun